Riwayat Ibnu Asakir di dalam kitab Gomyan. Jadi Syekh Syubaili wate Gomyan kawafut rupanya na gemulempo le sahabat Gomyan, iaitu murid yang akrab tak dengan Gomyan, ane murid Syekh Syubaili. Bahasa bawah malam lantung murid Gomyan dak ada kenyon ke dengan gemulempo kekalan Gomyan lantung. Pada galan merempak dengan Syekh Syubaili bertanya, "Ya Syekh, ma fa'alallahu bika?" Putra yang berlaku oleh Allah Ta'ala kerana wahai Syekh? Jauh le Syekh. Allah Ta'ala kepudang lum di kuranyan gukun ya di Allah Ta'ala, "Ya Abu Bakrin," karena kukuniyah iaitu Syekh Syubaili Abu Bakar. "Ya Abu Bakrin, atadri di maza ghafatulaka?" Hai Bakar na tatupu ngompu lempampun kata. Jauh dia Syekh Syubaili, "Bisalihi amali," yang salah amalan don ya Allah. Jauh dia Allah Ta'ala, "La kam." Jauh dia Syekh, "Diikhlasi fi umuriyati ya Allah," yang ikhlasat dan umuriyah pada rohnya Allah. Jauh dia Allah, "La kam." Jauh dia Syekh, "Bihaji wa saumi wa salati," ngan haji ya Allah, ngan puasa lun ya Allah, ngan semaya lun ya Allah. Jauh dia Allah lah, "Lam aghfir laka bidzalika," kenenyan lempampun dada. Jauh oleh Syekh Syubaili, "Bihijrati ila salihin wa biidamati asfari wa talabil ulumi." Lung hijriah kepada urung yang saleh, lung ajak doraya ba ulama, lung jak ba urung malin, dan iaitu lung tulis-tulis lung buku-buku, lung minta ilmu habis-habis. Jauh oleh Allah, "La kengenyan." Jauh lom iaitu dia Abu Bakar yang dia Syekh Syubaili, "Ya Rabbi, nyan kenyan mandu mata lom pubunyan, yang kenyan sehingga hati lunggot lung dan keroni ya Allah." Jauh li Allah Ta'ala, "Ya Syubaili, kullu hadhi lam aghfir laka bihadza," kenyan lung iaitu ampun kata mandu. Jauh li Syekh Syubaili, "Ya Allah, fa bimada?" Mempuji Allah. Jauh di Allah Ta'ala, "Atadhkuru hina kunta tamshi ala darbi Baghdad." Natingat bak saboh wate tengah kata-kata jak nang ro Baghdad, fawajadta hiratan sagiratan, nyata rempuk iaitu anu umi yang cukup but kat afaha baradu, yang anu umi yang tengah lumuh wa ya tazawi ila jidarat, iaitu saduro ni minyan iaitu bak tameh min sidatil baradi wasalji, yang cukup berat siju anu minyan. Nah tingat fa kataha tacok li kata rahmatan ngun sayang kata tacoknya, fa ada kaldaha tap tamong iaitu fi faril lam jubah kata, karena itu sayang tu berat tak siju tak gesuk-gesuk tap tamong lam jubah. Nah tingat naam ya Allah, tingat ya Allah, menyetingat birahmatika litilkal hirrati rahimtuka, dan sebab kata sayang kepada aningan maka lung sayang kepada kata. Cok iktibar ni bak ceritanya Allah Ta'ala pertama ulam syurga rupampun urung kengen karena le sembayang, kengen karena le haji, kengen karena na puasa, kengen karena le sedekah, tetapi dengan sayang Allah maka daya muslim tamna Allah marhamna birahmatika ya arhamar rahimin.